Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jongpi. Ka Hanyotrap Integrated Territorial Organization Central Body hakasni balang jong ka lai pautrik unailber arajar arpu ar kala pha ada kajing tho so menteri rangba jong ka jilna Konrad Sangma na ka benta ban panjing pensyai hakabaya dei bad kajing pentrai kam ya ka pradhan menteri Jan Vikas Karyakaram hakani ka jilna Meghalaya Kinong elam ka seng ha kajing ekren bat kilat pathai khubor kiliyat ho bakat kum ka jubab RTI balayo pdiang ha ka arpuway trik ubnai risau jong usnem arajar arpuway naga Ministry of Minority Affairs ka Sarkar India kala penpau baya kani ka scheme la pentrai kam tang ha West Garo Hills nado usnem arajar khatsan hado usnem arajar arpo kat bahaki way ki way pat ki district jong ka jilna amshim la pentrai kam satya ja kani ka scheme wala ka dei makna ka song jing balabha da ka Sarkar pedeng sikitrai ritrai muluk jong kani ka jilna Meghalaya halor kajing petrekam ya kani ka scheme PMJVK ka Pradhan Menteri Jan Vikas Karyakaram ka scheme ka set ai na ka Ministry of Minority Affairs ha barok ki states kepadon ki scheduled tribe scheduled caste but ki other backward class tikat kum ka RTI ki bingyo how now art huway trik ubunay October 2000 naga office jong ka Ministry of Minority Affairs New Delhi hani ka kala penpau kala ai kat kum ki replies ba ya kani ka scheme ka ba pelngo ingi kalong ba kani ka scheme ki implementang ha West Garo Hills sya barok ki jela le ki district jong ka jela ti kani ka pausay ba katkum kani ka RTI miyo na ka Ministry of Minority Affairs ba ya ka scheme ka balamang na matabaro ka jalamay khalia la pentrai kam la ban implement tang hapo West Garo Hills ka bamud ba imat ba kasni ka sarkar jala sarkar MDA ka khain Meghalaya tang ya ka West Garo Hills je ki be district te dei halor kani ka rem ngi pha da dorkas show chief minister bun ajing sha yangi bun pensyai pajba ba halor kanu kunong rim bat halor kanu ka kendon jong gani ka guidelines ngani scheme ula pentrai kam dari kita propose tang ya ka West Garo Hills but sakawit ka scheme ka ba na po ka Ministry of Tribal Affairs New Delhi kani ka scheme ka ba ban create ni mantau ya ka Tribal Research Institute ya kani ka scheme ro la pentrai kam ni implement tang hapo West Garo Hills hapo but bapadam Chidingri West Garo Hills ka dor ka bang 574.35 lakh kamut san crore ni pusalak la kusan hajar ya kani ka scheme na po Ministry of Tribal Affairs ro la implement tang hapo West Garo Hills handrai shaki begi district jong kajala ti ngi kong gaseng ni dap ka jing ngolongo bat ka jing ngol pla ba ya kani ka scheme la ya like ya ki kendon jadi guidelines ngani ka scheme da ka Sarkar MDA tang Sarkar andi hendrai ya kani ka scheme ni lapangan file RTI na do usnem arjar kasaw ka bumud ba dei tang ka Sarkar MDA ba discriminate ya ki begi district hendrai wat ka Sarkar MUA hapo ka jingilam dong Dr. Mukul Sangmaru ki le ya hagajuk kurkom ki pentrai kam tang hapo West Garo Hills bo ya kani ka dorkas ni ai por laisni ya kani ka Sarkar manjubab halakar lor kani ka phang ba lada ka fail banjubab ni na ka seng Hanyotrap Integrated Territorial Organization seng keme rengkat bat ki area ba pher ngin mi no shamadan bani kendo ki khle no sanchar ki pat ba no shnong jong jela mangin dawan la ka jong ka jela kata ka dik khasi state ya ko play ru ya ka am ba kala dawa ya ka Gorland but kin sadon ki bong bangi don ka communal feelings andre em hatu ko por ba ki dawa ya ka Gorland isupet kementar la dei kementar mangiru ngin pan no ya ka khasi state khnang ba ngila ban ya kren no ya ka reservation policy ka balak kentat mena khani po yeng dorbar ba balingi kwa ban yo separate state khnang ba namar ba ya ka ayo eru la ya sign be da kan ka khasi jentia ka khasi state hatu ko pot but hadu menta long kani ka jingle shiliang lani ka jingle meina jong kani ka Sarkar kebathamai bat kebarim kalong kumne long hanok kini kinok kuma
kim ju shim sanat na diskonsel hendrei jongi bagi CM ki doloi ki haban shim sanat kat no gijing pher tangi pe ha reservation policy ru sau arpau ngi don hangne arbenta ikata ka community ko bong khasi and pena hani kadon kat kum ngakran be kat kum katuka ST te kala dei ka benta ka jongi bangin dawan no ika khasi state badai kala hikai ka sarkar kabarim ru ke sarkar thamai ru de hagne ka benta ingin her samadan lada ke sarkar kamla ban jubab ya kane ke jingtho bangi ai sagane ka sarkar bamta kani de jong usnem arjar khat phra khat khandai kadai baki sinaya ka tribal research institute ha babadam Chidangri West Garo Hills 2018-2019 5 crore 74 lakh 35,000 te yakini ki ka minority affair ke scheme ke ki alert po West Garo Hills kani ka Tritikila cluster 8 crore Beta Sing cluster ke West Garo Hills kini bahab West Garo Hills kidon de ki hado arpu lagi jaka ki project po West Garo Hills nado usnem arjar khatsau hado 2019-20 hado 15-16 hado 19-20 ke proposal tu buat universiti tikat kum ka ki guidelines jong kani ka scheme kani ka PMJVK the implementation of Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram is done through the state government. The proposal under the scheme are received through the state government. The minorities welfare department and the fund are also received to the state government only. The fund are allocated to the states of Meghalaya under the budget of the ministry under the major head grant in aids of the state government for the state plan scheme and other grants. The Pradhan PMJVK for minorities grant in aids of the Jongi of the scheduled tribe and scheduled caste and other backward classes. Hagjok opor ngi penremjur ya gani gajing le siliang jong sarkar barim po gajing lam jong Dr. Mukul sangma bat ya sarkar MDA kabamantah po gajing lam jong Konrad ki sangma kalau gajing le siliang bat ke gajing bom boram gajing bom yai pentrikam je scheme kat kum guidelines bala prescribed the Ministry of Minority Affairs but the Ministry of Tribal Affairs. Ni ko aruban pan ke jubab na kini ki local representative jonga khasi jentia ba balai ki malla ne kimi I ya kane ka jingle bade hangne la tho shai ba kino ki scheme ka dei ka propose ka wan bet na po ka jelak ni ba mentak ar pulai lawan pidai ban jubab voi puwei local representative ba halor kono lim ayu ba pisngap bai ka benta ka jongi ru la pendot balayo ski bai pa nimde bingi isi iki hendai ni suka ban tip ko basai ba balai pile mena yangi ba balai pi konsuet ek khasi jentia balai ba kumno pensiani agni ka sarkar ka ba he stangkania kapas present government ki he tangkania ba nilai ba hapo assembly ki bun tangki mothop kuli kendan bun stang katuk kalau longkum kata kalau longkum ka jingruai ndai kini ki sarkar bemta kalau kala fail hi total ade pe hakindo kindo but nang ne khmat lai kan sabon kari action na kaliang jungi ki jing ya ki ba pher nang ne khmat habiya dei bot upot usam ni na kaliang jungi ni restaurant ra ya ka jinglet ba government bade hadu menta hi kim hapo ka discount kamdon kama kila shu abe ke hima naga kiyo iki kot kisla de naga hima dan bat benta ka to ka regional committee ki ongma ta hendri hingdal apet pat kat kum ko Google Map kishu shimbe na ka Google Map ya ka meklia na ba ki survey sha maki kila shu ya draw kat bomon te da pichak ru bon ka benta ka badai jong ka meklia la shu do ai te haba kum ni balik kum dong nyero ya sarkar bat ngangi scam bat ni kenturu yaki klik no senchar yaki CM yaki hima ba pher bagi day ban ujorno sapok Supreme Court ya kane kapang lum kumta kejela ga jongi nabarit kanang rit